Ni poređenje cijena usluga grijanja nije jednostavno. Toplane ne koriste sve iste energente, nisu ni podjednako udaljene od mjesta gdje ih mogu nabaviti, mada prema saopćenju Udruženja toplana Srbije od njih 54, 30 imaju sličnosti, energente i način naplate. Prema tome, Novi Pazar prema visini cijene grijanja pri vrhu ljestvice. Među 10 najskupljih, ali nisu to neke razlike drastične. Recimo imamo mi cenu 102 dinara po metru kvadratnom za stambeni deo, a 306 dinara za poslovni deo. Te što su malo jeftinije imaju 98-97 dinara, znači ne radi se o nekim drastičnim razlikama da bi to bilo baš toliko izraženo. Naravno, građanima najvjerojatnije svaki dinar važan, pa im je i tih nekoliko dinara značajno. S novom godinom i novine, obračun i naplata prema potrošnji. Prvo stvaramo sebi uštede, a drugo, građani su u mogućnosti da prave uštedu isto kao što prave uštedu na potrošnji električne energije. Znači, dobijaju dovoljnu količinu energije, a oni uzimaju samo ono što im je u tom momentu potrebno. Znači, neće više biti po zgradama direktnim korisnicima otvaranja prozora da se rashlade prostorije, jer će ih to udarati po džepu, nego će da zatvore ventile na radijatorima, onda će štedeti. Kad nisu u stanu, također ne moraju da imaju potrošnju. Dešavaće se tako da računi u udarnim zimskim mjesecima budu izuzetno veliki, a tokom ljeta samo fiksni dio, pa što bi se reklo, koliko para, toliko i muzike.